Welcome to the Kurdi TV podcast. بخیر هاتن پودکاستا کردی تیوه. Today, we begin a new chapter in our Soviet Kurd series. ایرو ام بشک نو دریزا کردین سوویتی ده دست پیدکن. This episode is about the Kurds of Soviet Armenia. اف بش لسر کردین ارمنستان سوویتیه. In this podcast, we speak slowly with simple words. دوی پودکاست ده ام هیدی داخون به پیوین هیسان. So if your English is at the beginning level, this is for you. جبر ویه که اگر انگلیزی تا ده آستا دسپیکی ده به اف جبوتیه. Soviet Armenia was the cultural heart of the Soviet Kurds. ارمنستان سوویتی دل چاندی کردین سوویتی بو. The capital city, Yerevan, became a Kurdish cultural center. باجار پایتخت یریوان بو ناوندک چاندیا کردی. For 70 years, Kurmanji was written, read, and broadcast there. بو هفته سالان لور کرمانجی هات نویسین خوندن و وشاندن. Most of the Soviet Kurds in Armenia were Yazidis. پرانیا کردین سوویتی لارمنستان ازیدی بون. They came from Kars, Bayazid, and other North Kurdistan regions. اوج قرسی بایزید و حریم دن این باکور کردستان هات بون. They fled the genocides and the wars of the late 19th century. اوج جنوسید و شرین داویا 100 سالا 19 رویا بون. Russia gave them refuge in the Caucasus. روسیا القفقاس استارگح دابوان. After the October Revolution, their situation changed. پشتی شورشا جوتمه روشاوان گوهری. The new Soviet state recognized them as a nation. دولتا نویا سوویت اوک نتویک ناس کرن. Schools, books, and newspapers in Kurmanji were opened. دبستان کتاب و روزنامه به کرمانجی هاتن وکرن. This was the first time in history. افجارا یکم بود دیرو که A Kurdish nation had its language officially supported by a state. نتویک کرد زمان خواه به آوایکی فرمیج عالی دولت و هات پشتگیری کرن. The first major step was the Kurdish Latin alphabet. گاوا یکم مزن الفابیا کردی یا لاتینی بو. In 1928, Isahak Maragulov and Arib Simo created it. ده سالا 1928 ده ایشک ماروگولو و عرب شیمو او آفراندن. This was 4 years before the famous Hawar alphabet of Seladet Bedurkson. اف 4 سال بریا الفابه نافدارا هاواره یا جلادت بدرخان بو. In 1930, the first Kurdish newspaper Riyatiz appeared. ده سالا 1930 ده روزنامه یا یکما کردی ریا تزه درکت. The name means the new way. نافتی واته یا ریا نو. Riyatiz is still published today in Armenia. ریا تزه ایروژی لارمنستان تی وشاندن. It is the oldest Kurdish newspaper in the world. او روزنامه یا کردی یا هری کفن لجیهانیه. Then came Kurdish radio. پاش رادیو یا کردی هات. Yerevan Radio started broadcasting in Kurmanji in 1955. رادیو یا یریوان ده سال 1955 ده دست به وشانا کرمانجی کر. For many Kurds in Turkey and Syria, this was their only Kurdish voice. بو گلک کردین ترکیه و سوریه افتنی دنگی وان کردی بو. At night, they secretly turned on the shortwave radio. بشف او بدزی رادیو یا پیلا کرد ودکرن. They listened to news,
music, and poetry in their mother tongue. ew li nûçe muzîk û helbestên bi zimanê dayîkê guhdarî dikirin. Yerevan Radio raised generations of Kurds. Radyoya Yerêvanê nifşek Kurd mezin kirin. Now let us talk about the great writers. Niha em behsa nivîskarên mezin bikin. First, Erib Simo, the father of Kurdish prose. Yekem Erebê Şemo bavê pexşana Kurdî. He wrote Savan Kermenka in 1935. Wî şivanê Kurmanca di sala 1935 de nivîsî. This was the first Kurdish novel. Ev romana yekema Kurdî bû. Erib Simo lived through Tsar, Stalin, and Brezhnev. Erebê Şemo Tsar, Stalin û Brejnev jiya. He wrote about Kurdish shepherds, refugees, and revolutionaries. Wî li ser şivanên Kurd, penaberan û şoreşgeran nivîsî. Second, the Jalil brothers, Bayre and Seelal. Duyem birayên Celîl. Hisai Sindi, or Dixon, and Kazim collected 2,500 Kurdish folktales. Heciyê Cindî, Ordîxanê Celîl û Casimê Celîl 2500 çîrokên Kurdî kom kirin. This is the largest folklore archive in Kurdish history. Ev arşîva folklorê ya herî mezin di dîroka Kurdî de ye. Without them, much of our oral tradition would be lost. Bê wan, gelek tişt ji kevneşopiya devkî ya medê winda bûya. Third, Sukhoi Hissen, the poet of the Caucasus. Sêyem Şikoyê Hesen, helbestvanê Qefqasê. He wrote of love, of mountains, and of the Kurdish soul. Wî li ser evînê çiyayan û giyanê Kurd nivîsî. Fourth, Emiraik Serdar, novelist and editor of Riyatis for many years. Çarem Emerîkê Serdar, romannivîs û edîtorê Riya Teze bo gelek salan. And many more. Mikhail Razid, Tosin Razid, Eskir Boyk. û gelekên din Mikailê Reşîd, Tosinê Reşîd, Eskerê Boyîk. Soviet Armenia gave the Kurdish world its first university chairs. Ermenîstana Sovyetê yekem kursiyên zankoyê yên Kurdî dan cîhana Kurd. Kurdish studies, Kurdology, was born in Yerevan and Leningrad. Kurdolojî li Yerêvanê û Leningradê ji dayîk bû. But not everything was light. Lê her tişt ronî nebû. In 1937, Stalin began the Great Terror. Di sala 1937 de, Stalin terora mezin dest pê kir. Many Kurdish intellectuals were arrested. Gelek rewşenbîrên Kurd hatin girtin. Some were executed, others were sent to Siberia. Hin hatin kuştin, yên din hatin şandin Sîbiryayê. In 1944, Stalin deported many Caucasian Kurds. Di sala 1944 de, Stalin gelek Kurdên Qefqasê sirgûn kirin. He sent them to Kazakhstan and Central Asia. Wî ewşandin Kazakistan û Asyaya Navîn. Families were broken apart. Many died on the way. Malbat parçe bûn, gelek dirê de mirin. And the Kurdish Latin alphabet was forcibly changed to Cyrillic. û alfabeya Kurdî ya Latînî bi zorê bo Kirîlî hat guhertin. This made it harder for Soviet Kurds to read books from Kurdistan. Vê yekê ji bo Kurdên Sovyetê dijwartir kir ku ji Kurdistanê kitêban bixwînin. But the people did not stop. Lê gel nesekinî. Riyatis continued. The radio continued. The writers continued. Riya Teze berdewam kir. Radyo berdewam kir.
نویسکار بردوام کرن. After Stalin, in the 1960s, the situation improved. پشتی ستالین د سالên 1960 de rewş baştir bû. New Kurdish schools opened. New books were printed. Dibistanên nû yên Kurdî vebûn. Kitêbên nû hatin çapkirin. The Kurdish music of Aram Tigran was sung from Beirut to Berlin. Muzîka Kurdî ya Aram Tigran ji Beyrûtê heta Berlînê dihat strandin. Aram Tigran was Armenian, but he sang in Kurmanji with all his heart. Aram Tigran Ermenî bû, lê wî bi Kurmancî bi hemû dilê xwe distira. He said the Kurdish people had given his family refuge. Wî digot, gelê Kurd bo malbata wî stargeh bû. He paid this debt all his life with song. Wî ev deyn bi hemû jiyana xwe bi stiranê da. Then came 1988. Paşê hat 1988. The war between Armenia and Azerbaijan over Karabakh began. Şerê Ermenistan û Azerbaycanê li ser Qerebaxê dest pê kir. Many Yazidi Kurds in Armenia were caught in the middle. Gelek Kurdên Êzîdî li Ermenistanê di nav du aliyan de man. Some fled to Russia, some to Europe. Hin reviyan Rûsyayê, hin çûn Ewropayê. The Kurdish community of Armenia became smaller. Civata Kurdî ya Ermenistanê biçûktir bû. After the Soviet Union collapsed in 1991, Riyatis almost closed. Piştî hilweşîna Sovyetê di sala 1991 de riya teze hema hat girtin. But it survived. The Kurds of Armenia kept their language alive. Lê ew ma, Kurdên Ermenistanê zimanê xwe zindî hiştin. Today, the Yazidi Kurds are still the largest minority in Armenia. Îro Kurdên Êzîdî hîn jî kêmaniya herî mezina Ermenistanê ne. They have their own schools, their newspaper, and their temple at Aknalik. Ew dibistanên xwe, rojnameya xwe û perestgeha xwe ya li Aknalîçê hene. The Kuba Mir Diwan Temple, opened in 2012, is the largest Yazidi temple in the world. Perestgeha Quba Mêrê Dîwanê ku di sala 2012 de hat vekirin perestgeha Êzîdî ya herî mezin a cîhanê ye. For us Kurds of today, Soviet Armenia is a treasure. Ji bo me Kurdên îro, Ermenistana Sovyetê xezîneyek e. It is where our language was first written with state support. Ew cihê ku zimanê me yekem car bi piştgiriya dewletê hat nivîsîn. It is where our folklore was saved. Ew cihê ku folklora me hat parastin. It is where our first novel, our first university course, our first radio were born. Ew cihê ku romana me ya yekem, dersa me ya yekem a zankoyê, radyoya me ya yekem jî dayîk bûn. Without Soviet Armenia, the Kurdish 20th century would be much poorer. Bê Ermenistana Sovyetê, sedsala bîstema Kurdê pir feqîrtir bûya. In the next episodes, we will travel country by country. Di beşên pêş de em ê welat bi welat bigerin. Next, the Kurds of Soviet Georgia. Piştî vê Kurdên Gurcistana Sovyetê. Then Azerbaijan, then Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and Russia. Paşê Azerbaycan, paşê Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan û Rusya. Thank you for listening. Spas ji bo guhdarîkirinê. If you enjoyed this podcast, please subscribe and tap the bell. Eger te ji vê podcastê hez kiriye,
kerema xwe bibe abone û li ser zengilê bitikîne. Our work is to keep Kurdish culture alive. Xebata me ji bo zindîkirina çanda Kurdî ye. May what is Kurdish be for the Kurds. Bilaya Kurdî bo Kurdan be. May we always stand together. Em her dem li hev bigirin.